Xitsonga ka hina Manyangatsi misar noma subscribe ngomela usubscribe sena mina mina wa hina usitshela olangwalanga or langwa xigaza but anyways ni sure vanhu vo tala damani a va n'wi tivi for a reason ni twa nga ku vanhu a va ku tivi and ni loko vo fika ku hi mina nga badali va nga ku va ku jamunga damani ndza yini damani a hi yena swisesi but anyways na ku ti tivisa wena ka vona ku we mani before mina ku vutisela. Hi mina J John the Big Baby ni kona na Manyangatsi. I think mintirho ya mehe ya tiveka then lexi a xi sele swi sungula ku vanhu va ni tiva xikandeni se ni ta boheka ku tlherisa mandlasi no wisa lama ri kona go. So ni sungula ngopfu ka vito hayi ku we J John we John kumbe njhani I just want to understand swi sungule ku uzwa ku we J John. Okay, swi sungule ka lembe rin'wana nga tshama ni vhakela mutswari wa xinuna ba mina so a ri na n'wansati wa ririmi lera rin'wana loko ni ku ririmi kahlekahle ni lala ka race liya yin'wana ya yi huma ka vantima a nga ri munhu wa kumbe muswiti kumbe loko ri hi kula so munhu loyi a tsandzeka ku pronounce vito ra mina ra street ku nga mahlweni right so somehow I think ku ri na munhu loyi a vitana time ya mina bas John or something so ku vi na that thing ya ku loko mali ya wena u sa ta beta ta yini ta yini u tlula beta so loko ku vona ku fika nkarhi loko a ni vona ba mina so a va vitana John so J liya yi yimele Junior John yes so na ku twisisa mina ku sungula ka makulelo ma wena phela loko munhu a sungula swa music loko na mina tshame ni swi ringeta nkarhi wun'wani na mina ni ri na norho when I was young my dream was to become the next Messi a ku ri norho wa mina because ni rhandza bolo hi mhaka Messi so na mina a ni ri na a ni twa ni swi navela ku okay no tlanga bolo ku fana na Messi loko se ni hetile vuton'wini but wena kusukisela i cini lexi nga ku endla kusukisela ku kuleni ka wena xi nga endla u twa nga ku hayi man swa music nga ku nga swi ringeta. Ku vula ntiyiso I think timhaka ta ku ni nga vula ku okay vo mani vo ka va nga swi tivi ne kumbe va matsongo mina va nga swi tivi mara loko na ha kula kwale ya mina ha kula ka ha ri na jacaranda mara sure jacaranda so a va like a va tlanga like that read nkarhi wun'wana loko pfuka nampundzu i ya xikolweni then ni twa ngoma yo karhi that season aka minkarhi leyi loko a kula na ku size ku ri nkarhi wa branding whatever mako loko ni ya xikolweni ni twa ngoma branding yi le ndzeni ka nhloko so ni twa ni ri na ku navela ku no man this thing I can do this mi kuma a ni hatla ku mimika kumbe ku twa swilo swa swi vulaka la mara ni nga swi no swi vula yini mara ni kota ku swi repeat ni swi vula so dream leyi ku yimbelela ni nga vula ku it has always been part of me from day one from the jump because na swa ku cinacina makhwaya cinini xigubu cinini xibuchwa cinini so i swilo leswi nga vula ku it has always been part of me a ku na ndlela leyi ni nga ta swi explain hi yona like I need to respect kusukela na rhandza ka xikwembu ku rhandza ka xikwembu yeah so ku ka swilo sweswo mina I believe ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga an entertainer a ngo sungula njhe a ni loko hinkwako ka gaza ku va munhu loyi a nga sungula swilo leswi so u huma kwihi na ku twisisa ku u huma kwihi because mina ni sungula ku tiva mina loko so ya badale na ku possibly ku na swingomangomana wo tswetla endla le chasa swi nga dumi but however hikuva na like ku fika u badala na no die kali mani dume swilo swa tolo or something swilo swa tolo I think the song so ni vula ku u huma kwihi ni lava u sungule rini ni sure ku xi na mi khomile u sungule rini u nga se i vugina kwalaho u nga ni hlamusela leswaku hlupheka ka wena ka mindhavuko ya Xitsonga and other part ya loko se swi blow up hi ta yi nghenela na yona. Alright ni sungula ku humesa single ya mina yo sungula hi 2011
mara ku ri currently ni yimbelela because hi 2010 a primary school a ni tiveka vito ra MJ Xitsonga because I ni ku munhu a ni idolize too much so na micino leyi na ni kota ku yi endla so 2011 ni humesa single under crew yin'wana a yi ri ni nga vula ku a yi ri under production ya Dr. Stone a va ku Trop Music and then from 2011 2012 2013 hi laha se ni nga vuya ni teka journey ya ku okay kusukela right now ta ya mahlweni ni endla leswi mi lavaka swona hi side ra mina as an artist so ni nga vula ku kusukela 2020 kusukela ka 2013 ku ya fika 2018 laha ni nga humesa single ya mina yo sungula I mean 2015 ni humese single ya mina yo sungula loko ni wina talent show a kaya ku na talent show ni khoma number 1 humese single ya mina yo sungula va ku Do It My Way kusukela kwalani laha ni nga sungula ku humesa tinsimbili to hlahla ta hip hop and then 2018 humesa EP va ku Mavis 1995 Mavis vito ra mhana mina 95 lembe ri nga velekiwa hi rona so yi tirhe kahle hi side ra hip hop ka vana va nga ka hip hop it was nice a yi tiveka 2019 hi laha ni nga ni recorda track xin'we xa xikatsa leri ni khombole kaya it didn't like a yi xavisangi do a yi fanele yi xavisa swona mara ni fane vo ti-video tin'wana vanhu va na mani a vulavula hi swona ku nghoma mina mara siku ni nga ta va ni tsake kahle ni ta kombisa ku track ya mina and then 2020 laha ni nga hlangana na DJ Gwini na Viket but before ni hlangana na Viket laha ni nga vuya ni endla track leya ka Gawula wo nyangela ya khale ngoma leya ni khale swinene so loko yi blow yo dume last year ya khale it's an old song so I think that year hi laha ni ya hlangana na Viket kona Brian and I for Brian before na yi tivana so message xin'wana xi band listen to this and send it to me video sungula leyi nga fika ka mina ku ri Dali na track leya ka Mtititi ni recorda ya hi ntsandzenyana laha ni nga kona 2021 ni record then that's when I had a hero you feel when you veka side team so struggle a xi hlupha ka timhaka ka tigigi a swi nga olovi ku bukiwa mi kuma ku na genge ya le ni nga ta ni mavito a yi tsakeli for a certain reason so ni heta ni decide ku i ringeta ku endla xikatsa and then we tried and it did work and hakala ni la ku hleka loko vona na Dr. Stone a la ku yi vula hi vito rin'wana ra mangovo ma swindi a ni vona nchumu mina ni swi tisuma ka nhoma loyi no ku loko ni twa ku khale ni ku twa ku Dr. Stone se ni tsundzuka ku hi wena mangovo but anyways a wu tshama u ta ka event ya mina loko u nga swi tsundzuka ni endli na vo but anyway and then you were part of the lineup I don't know if you showed up or whatsoever and the event the rest nabo that time no Shalati Media or something Shalati Media met Black that was the time when I'll show you the poster but anyway say loko swi ta ka music Xitsonga like loko u badale loko yo yi nga fika yi a hi tshike swilo swa tolo it was a song leyi people you were featured but then ka Dali loko badale what was it that did you know go for sure or did you kume gang ya ka TikTok yi ri tlanga kumbe nya because the song me ri gine ri nyenyetsa ka maskiza ri gine bora because flash status Dali WhatsApp nge ka TikTok nge ka Facebook so it's annoying mutwa xixin'we ni gonna ga ta mani swilo kwalo ya how did you manage to do that with that song loko ri recorder were you sure this one it's an absolute hit kumbe so loko ni endla album leya nga na Dali Mr. Kalashavu hit ya mina na vayisela a ku ri ka Mtititi leyin'wana a vito ra veri a swi vuliwi I think day of 3 and I think day of 2 mara munhu loyi a nga swi predicta i matsongo wa mina a ku this one ya Dali it's a banger I hit that thing mina a ni swi tekanga ku ri hit ya because hi mhaka ku mina na misa loyi a hi toloverini a ku ri khale ri na yona a se yi nghene tindleveni ta leswi swi vulaka ku yi nghene yi borha na hina ku na me borhe yeah ka WhatsApp Dali because ni yo va chorus leya then swi ni tekela lembe ku ni vuya ni ta tsala tivese kahle swi ni November swi ni tekele lembe ku ni tsala tivese letiya kahle because a ni fanele ni make sure na ku loko se ni tsala ku ri timhaka ta ku ni fanele ni yi hetisa it's a must now so
loko vanhu va choose yona and then you pick up it was asaseke ngopfu because I got first time ni reach like 3,000 views ka YouTube and I couldn't byeriwa hi munghana kumbe but I believe it's over now 400 or something 500 and something thousand something. Yeah. So when you're making songs, my guy, then I'm a very, because now with that question setting are relevant. Yeah. You wanna talk about your music. You should know interview. They wanna talk about your music. Yeah. Surely what I love mara. I have to judge you, man. They never had that interview to the end what they so now you have a platform. Yakagaza. I mean, my channel you wanna move again. Because these are people from the ground. Yeah. I mean, the millionaire when I go to video. Let me tell you the people on the ground. Yeah. What is this? Yeah. So this is a platform. We are over traces of John Iman. So when it comes to songwriting, because music wo tsaliwa na music wo fika ngena studio munhu wa twala kuleswi a swo hleketa kwala you can tell this thing was but kuna music you can tell music lowu tsariwile so loko u tsala nsimu wo lorha kumbe vcat n'waximanga n'waximanga Yeah. dictator zeni Yeah. So no vula do you write songs and how do you write them? Mshani loko tsala dala or marhandweni u swi twa la pengeni la Okay. Because I still remember I saw this other video and it's a true story people have like related based but we'll get there one level but some of you loko tsala simra rhando ku va ku ri ku or rhandweni how do you write your song? Okay, ni nga swi vula ku okay ku na swin'wana swa ku very mundle wa nga rivali ne something like that so me endliwa rivala me endleriwa nga rivala yeah exactly so loko ni ti yimbelela okay by the way timhaka to tsala ku fana xilala mi fika ni record take it easy on me no fika ni record take it easy yeah no you know mona nga producer ngoma so ni take it easy until no mata sinja okay a ni nge explain matirhelo ma mina ni ngo vula ku loko ni nghena ni ta na ta idea ta 3 loko ni ta na ta idea ta 3 yin'we ya yi-1 yi ta fika yi stika to the beat loko yi stika to the beat ni ta na yin'wana ni yi khomanisa yi va yi-1 loko no ze ni heta hi chorus mina ngoma yi herile because loko ni fika laha mina I'm someone who's great ka ku na swi kota ku freestyle which ni nge freestyle right now mara ni nga vula ku na swi kota ku freestyle so minkarhi yo tala ku fana na ku ni ku vutisa hi xo karhi memory ka nuke Manyangatsi mana nga tshama ku vavisa you jump there so ka mina music wu ta the way ya ku va ku ri na memory yo karhi munhu wo karhi so fana na dala ku ri timhaka ta ku ta chama ni ri marhandzweni mara ne feel but then loko swi ta ka ku create music ni va ni create kusuka moyeni leswi mina swi twaka moyeni ku swi ya fika njhani tindleve ta n'wina ni va ni susini le ka nhloko ku munhu a swi tsakela ku munhu a njhani ni swi tsakeli I'm okay with it so hi leswi mi ni tirhisaka swona ni nga vula ku swa mina swi drive hi ti-feelings yes and swin'wana swa swona tinghoma na ti lorha uma ku no pfuka ni khe ni yi twa tindle ka tindleve then yi kota foni ni ta sendela then kusuka kwala ni ta ndlisa swi ndlaka ni swi tiva swi ndlisa ku yini se loko mo lorha Manyangatsi a ri ku mi raheni mi ta vhe mi sendele hi ku babefi raheni le milorhweni mfalo yi ta tshama yi le kwini just in case ni raha yi ta huma yeah so Ute, I want us to clarify this point, ne? Your EP is Goodbye Guys. Yeah. Because I got kiss. So Ute watsika music wa Xitsonga. Yeah. So no kutwisa ku ndahleni vuya ka tinsimu to karhi. Yeah. But I want to understand ku point ya wena why ku se we music wa Xitsonga u karhelewa na swi lavi ku record music wa Xitsonga. And swi ni hlamarisa mhaka ku there are so many people lava nghena ku studio ni swi tiku nghena vanhu va nghena ka studio xa Evans Mawasi in a month va fika va recorda hi mic liya loko a vo nyikiwa chance ku va fika laha u nga kona a va ta
ku ri va byi nga ta power ngopfu kwari because of the excitement yokuba vele ku yingiseni ka music wa vona. One thing I learned about Sojo because ni tshama ngopfu laha loko munhu a za a rhekhoda risimu laha kumbe va ni exportela ra ni the main point i ku ri fika ka vanhu wu tsakela ku risimu ri endleni ri yingiseriwa hi vanhu. So why wena u ri na chance ka Machangani Machangani kha ma ku tekela nhlokweni loko se na tshika what could be the reason ya ku a thousand of Tsonga people, Tsonga artists, they would love to do where you at. Mara we u lama xilo lexi vo ka vo u nga norho. Ni nga vula ku okay siso ku ve na misunderstanding loko ni humesa mahungu lama ni tsarini ku goodbye Gaza, this is my last EP. Mara loko mo ya mi ya cheka swa ha ri kona sweswi ka Facebook ya mina ka whatever line of timeline ya mina, you check it, it's there. Loko ni fika ni hlamuseta laha ku na video leyi a yi explaina ku why ni vula decision, why ni teke decision leyiwa. Lexi ni nga xi vula ni te okay, for the next 6 months I will be taking a break ni yimanyana ku release Xikaza because na vuswikoti byo karhi lebyi vanhu lava va rhandzaku sound, let's say someone who loves hip hop, someone who loves hip hop, like someone who understands hip hop, hayi leswi swa ku munhu swa mathula jajina yingisela kwala na kwala ku yi tiva hip hop. Ni vula ku munhu lavula a twisisaka ku structure xa hip hop i yini ne loko no humesa hip hop right now u ta swi appreciate. It's no longer about the game ya ku let me get more numbers, let me get more people, no. I timhaka ta ku ni nga nyiko yi xanisa n'winyi wa yona. I'm dying from within mhaka ya ku ri na swi kota ku tirha sound ya hip hop ya afrobeat ya mapiano. Just go check it out, it's there ka platform ya music. So a no vula ku okay, for the next 6 months ni nge humesi Xikaza. Sure ti-features ti ta va ti ri kona mara ku ta va ku nga swa J-John me leswi vula ku now ni ri tanani mi ta yingisela leswiwa leswi ku nga ku swi tirheni right now ku nga afrobeat ku tirha album ri afrobeat, that's why ngona afrobeat ri right now. So a no vula ku okay ni ta vuya siku rin'wana. 6 months it's not a very long time, mara for the next 6 months ni nge humesi Xikaza hi mhaka ya ku ni la ku ringeta ku phusha ti-genre tin'wana na n'wana ta kasa then a famba Ku ri nyiko leyi xanisa wena. yeah exactly. Ku ri leswi u nga swi achieve ka wena, are you saying it's not enough? Yeah, ni nga vula Are you saying ku wena ku va u kume platform ka Vatsonga is not enough for you because your dream was not to? Ni nga vula okay for level yo karhi ku haxi lexi ni nga ta vula ku I am more than grateful for Xikaza. That's why I will never come out and say Xikaza this indlela swo biha. Namuntlha mi tiva J-John mhaka ya Xikaza, not because one in rap or whatever. So ni nga vula ku no swi enerile ku fika laha swi fanele swi fika kona, mara ku fika nkarhi wa ku okay sweswi ni fanele ni kula ni hi laha ni nga kona. Loko mo languta ti-monthly listeners ta mina probably ma 20-something thousand. Na swi navela mina ku na me one day ni pfuka ni ri na huma 5 million wa ti-monthly listeners. How do I get to that? So hi leswi hi laha J-John a nga kona right now. Na appreciate Xikaza, na appreciate everyone na supportaka Xikaza. I appreciate and I respect that. I will never disrespect that. Mara i timhaka ta ku ka gap leyi ni lava ku fikelela ka yona ni nga ka ni nga koti ku fika hi mhaka ku ri i Xikaza because ku na tindhawu tin'wana Xikaza ve ni swi twisisi. Mara loko wo ndla swilo leswi swi accommodataka the whole world ku nga afrobeat leyi mi nga ku yiveni somehow ti-chances ta ku ni nga kota ku fikelela through the support ya vanhu lava yingiselaka Xikaza swi nga endla ku lava va nga kota ku va joina crew liya kumbe ku joina group leyi support-aka J-John Xikazeni yi nga ni support ka afrobeat, swi kota ku na mina ni kota ku tiveka misava kona ni kota ku humesela vuswikoti bya mina ku na loko se ku ya fika nkarhi wo karhi ka loko ni humesa slow jam xa Xikaza ni ri le henhla lese ni ringana na vo Wizkid nkarhi wa kona ni humesa Xikaza. I tindleve ta swintshwa a swi ti ku cinca hi tele mara loko swi humesa it's gonna sound delicious because what i J-John, right? At the same time ni ta ni kha ni xavisa Xikaza ka tindzimi ta le handle hayi South Africa a handle globally. So hi leswi ni ringeta ku vula ku ni ringeta ku swi right now. So like I have a question, and this question in log you tala mhleketweni and when you got something before me with it because I believe the company that you were pushing with it BMT. I think you're communicating with Hloni, ne? Ngalona mali le phana.
Yeah, I think I was working. Yeah. Yeah, I call comedian by that time. So my question is, did you convert BMT to Khalanga kumbe Khalanga yi teke wena kumbe yi teke wena? Because I still remember na kona interview one ka Alexander na Khalanga Productions. I think when le ka so we group is team building. I believe I still saw in when le ka team building, yeah, team Khalanga. So did you Khalanga yi teke company ya n'wina kumbe yi teke wena kumbe yi teke na n'washimanga? I can't understand it. So tala ni ngi sifaka ka in detail ne swilo leswi nga ku swa ha ri ka in process mara nga vula ku no Khalanga yi teka J John wa under BMT ku na le group ya J John. Ni nga vula ku no at this point timhaka ta ku va ku tirhisana ku na ku tirhisana xikarhi ka ku okay ta tirhela leyi ta tirha leswi nga ta nga discuss a wu ma swi twisisa kwini ni nge discuss hi timhaka ta ku na ku tirhisana kumbe hi vunghana byo karhi byi nga kona kumbe matirhelo yo karhi ma nga ta va ma ri kona between Khalanga Production BMT and BMT leyi nga khoma J John. So leswi vulaka J John na Khalanga Production ku ta va ku na ku tirhisana ku ya mahlweni. So the details to tala swi ta tikomba masiku lama taka swi ta humelela hinkwaswo Ku humelela ka Khalanga na J John. But then when it comes to songwriting, for that, I must be realistic. If you're an artist, you want people to understand. No, you don't specify, but just go through the word. Take it in. Talk about it. no ikona la nga ni tshova mbilu munhu na un'wana a ni n'wi tsakerini swinene mbilu na moya but then a heta ndla swin'wana kumbe vula swo karhi swi n'wi khunguvanyisa moya right. So a ni hlamuseta munhu loyi ni nga na yena right now vona a ni koti ku rhandza hi mhaka ku ri kumbe ku a swi easy for mina ku ni rhandza munhu hi mhaka ku ri ni hlangane na swilo swa so ni xavisiwile munhu a ni xavisa ku ve a ni n'wi rhandzini a ni n'wi tshembini a heta xavisa ku tshemba ka mina na heta byela mina. So ni lava u swi twisisa ku the reason ni ri this way ni na trust issues ni nga koti ku vulavula kumbe ku byela ku na ku rhandza everyday timhaka ta ku ni chava leswiya ni nga dila na swona because the moment loko yo nghena ka verse 1 yi fika ku I'm traumatized by my past le ndzhaku ka mina leyi ni vaviseke too much swi katsa na tichomi leti nga ni betray vanhu va nga ni xavisa vanhu va ni va tshembini so timhaka ta ku right now a swi easy ku mina ku tshemba so mara famba na mina hi step take it easy on me swi twisisa ku vana patient leswi nga ta vula swona vana patient ka mina hi mhaka ya ku ri na fanele ni ku dyondza na tinkinga loko swi ta ka ku ni fanele ni ku rhandza ni fanele ni ku tshemba because a ni swi tivi ku ni ku ta ndla yini ma swi vona. So ku na laha ni ngo ni va nyiki mbilu va tlanga yona swo swi ntiyiso yi kona ka mbilu yo yeah. So that was sort of safe at that point, ne? Yeah. There's something, ne? Hope it's not personal, ne? Guys, I want to I know. So, you made. But after we spoke the first time, because me no make it and cancel the one you want to the money go. I shine it, I shine you. Then Marlo say when a conversation land we can't tell no one matter cheat. Yeah. This is no worry shy no be shy no BTS. Yeah. BTS. So because when one bottle I still remember we don't post a show on Facebook. Most of my posts is post them I'll go I'm enjoying with something. Yeah. I usually post your music and just post them I'll go at that certain time. I'm a very honest guy if you get it. Yeah, that one I'm a very frank guy. So you will not post I want you to say I know
No, ninge vula ukufamba miyahlota ti-external leti ku nga ri mbewu rayisati. No, I think i timhaka ta ku swi ya na hi ku a no nyaja kumbe ku delela. Loko ku no delela mi ta ni khomela, ni nga vula ku no swi ya na hi ku mavona tinopisi leti nga timbala right now, the next day u ta kuma timbala brana boy, then the next day u ta n'wana huma ri na girlfriend, right? Loko girlfriend u nga ri munhu wa ri rayisati. So I think yi ve la ka ku va vone mi luka and then boy xitokwane mbala tinopisi, now they thinking oh ta mani tlangela team liya. Not that I have anything against gay people. No, I don't have anything against gay people. Mina ni n'wanuna straight. I knew kala wena ku buku I tlhela ka bene so ka bene so I na ma president menga mala ani le mo nga ba nga ta fina. So ni n'wanuna straight. Yeah, swi tenge mi swi teka moya kahle tinopisi kumbe tisuluvera i fashion leyi meni nga ka yona. I mean like ni vurini ku meni munhu u ti rhandzela hip hop. So loko ya start hip hop na ta mambalelo ya vanhu lava nga ka hip hop ta swi twisisa ku i mambalelo ya kona. So a swi vuli ku munhu i le ka team ya naye a va relax ya xikozani xa serious a va relax xikozani ma pension short tin box ti tele la ka to kai bottom so wena heje mahlori xikahle ni nga ta vitrawe a hi ngo you have n'waximanga viketa n'waximanga ri tsakisa so rebot pilani ra tsakisa u tirhi ro n'waximanga mara anyways ra tsakisa ri hlekisa se twa ku vhikend na rona no vula ku it's nice when we're doing an interview ku va na sense of humor n'waximanga. So you have n'waximanga, this one not your production team i n'waximanga. Okay, production team so production team in terms of langopfula, yeah kwala yeah ka the vocalist you can tell be man right there but then la swi tika ngopfu ku swi tiva ku mana ka la. Okay, ni nga vula okay ku katsa ti-genre hinkwato jona nga na vuswikoti ka zona. Ku na Viket munhu tiva ku kwini n'waximanga Viket yimanyana vo ku vona for at least nyana u ta dana la phela swa pfuna va vanhu phela va pfuna lokusisile mara no it's fine loko just vanhu va ku tiva ku producer vona phela swi na nkoka phela yeah so swi lava ku tiva loko u fika phela wa nga vulavula. Okay, ku na Viket ku na Misangwa Verekani lava nga ka BMT then ku katsa na n'wana track na vangani ku na the likes of Snipes Beats, ku na Black D, ku na okay na ulela ni nga n'wi vula ku decide ulela ma BMT decide na ulela ma panyas and then na nkulukumba la nga kwala is the producer mara ka production record lewa na ikunga nature kunga stylish at the same time mulani mbarisa ku mbarisa fun nga ma tracks so ibo vanhu lava ni ngo ni tirha ngopfu na vona lava ni ngo i circle ya mina outside from my circle I think ni na Who's Beats ni tirhini na Who's Beats okay loyi a nga chaya bonus nga bonus ne a wa hlayela va n'wi to tirha na vona outside your circle. Yeah, outside my circle. Yeah, so Who's Beats un'wana loyi ni nga ku ni tirhini na yena. I think so far is the only producer that I tirha na outside, like outside my circle. Your circle lava nga va hlaya va Snipes Beats, va Black D, va Gandhi, va Hulela, every one of these guys vanhu lava ni ngo ni circle lava ni ngo ni relaya ka vona kumbe ni rilela ka vona loko ni did something in terms of production, whether it's amapiano, hip hop, xikaza, afrobeats, vanhu lava ni relaya ka vona hi vona leswi ni nga va n'wi tiva J John ku lava swa njhani. So ka especially na kwala le so hi bala va ngo loko no endla guest studio na vona I've already produced so not yet vocalist hi bala va ngo loko no nghena studio na vona lava as producers ni ti okay I think kalava
you're not disrespecting your circle, but one on one una no. I'm not gonna put a come phone if I'm a poke. Marana, you cook I disrespect VW, Mariko move a lingo, no gadala. You can't get disrespecting his current car, but Kubakuri one on one no. Okay, ask Gazi. I don't disrespect, man. Okay, I think kuna one and the thing you artist at the same time. Ola William Timban, Ola Wineko, Dr. Joe. William Timban, Dr. Joe na Mr. Rhangani. na Prince Rhangani. Prince Marule. Prince man la kula so Prince Rhangani. Dr. Joe na Aba for me na. Yeah. I think vanhu lava ni nga ku okay ni nghenini studio na Prince Rhangani yo ka yi nge za yi huma time mara n'wi swi langutile December leyi wa yi ta huma Ile album ya Prince. no ile ka album ya J John ya December so mngene na steo utrena Prince na michayile ka Khalanga le ka Prince Street then nokusemla ku Santa Kwata no go ngomela ku gatekeeper music wa Xitsonga ngo mtakana equipment lete swilimirile enta kwata phela na mina nge studio nje mabeba no ku chaya la ku ba beef and bars no that 2 days yana manje yeah so un'wana wa vona Dr. Joe like I admire that man's work like Victoria yona like kusukela kwale ndzhaku ku ta fika Gazi like Shakala to be I think it's 3 decades if I'm not mistaken Dr. Joe coexisting against it's 4 decades yeah you see so like for me it's like how do you do that coming as an artist like how do you do that and then years later it's still worry you're still yeah so Dr. Joe I think munhu loyi nga ku navela nghena studio na one Thomas ni vula na vona va na but anyways I think at this video ne for the Sanela this part and then I think he'll call you. One thing about Joe, I will tell you, he's a very loving guy, he's a very open guy, and he's a guy who's willing to learn and he wants to socialize. So let's go to vocalist, but then I will send that part your way. I will even try to call him about this. Then if it's not late, let me check the time. Yeah, definitely it's after 9. So cut the vocalist. You are the one one because me not so fun. They were Gabriele. Gabriele. Gabriele or Marimba. They were Gabriele. I believe. I'm not still with some other national combo by the Monica. I don't remember the song, but not beyond. It's beyond. National combo. Yeah, this one. Yeah, national combo. Kuna DJ Gui. Not DJ Gui. Kuna Jeff umwana wa Collaborators with this high pitch. Okay, kai pilewa yuri John Shatik. Wajina ngahembe. Jeff. Nilika shiwele nkote tombe taka gaza mina cha. Shiwele nkuwele. That's Jeff. Ba chorus la afamana kukata kwa DJ Gui. So we want to so far cut the vocals. Cut vocals. Waiting. And also female vocalist Miss Hilary. So Miss Hilary igenge kamsomi nata severo mara pira pitamnengani listen to that song she'll understand igenge kamsomi. Yeah, so Miss Hilaria and as a group Yama Brazil. Yeah, even I think if kuna long rival and then you can comment about I think so but you are if I go into studio with them music was song the vocalist you should stop one hip hop and ufana kuma backing yale do because culture ukuthi ngena so imani
But obviously, there's one vocalist Gaza is talking man who's flexible and it's good. And like I And like I was so several so general music and and we talk about the other guys. but yeah, that was coming for them. Like, it was coming Don't come for general music and because Leo it's an obvious. okay, I think one learning as a lyrical genius, and also Mandelo Mayona right now, he's really killing it. Mr. Post is really killing it. Hey, I'm not look I can comment, I can comment. Oh, Benue la. Benue did special appareno is Mara was go I don't know. Sound yeah, young one is very inspiring. It's very inspiring. Someone Another discover on and I think I spoke now and now I have a lovely song but yeah. Go lawan of and sorry sorry Manyangatsi sorry without that thing it's high I'm not on that chai but anyway see Mr. Post no man. No, I think Mr. Post is like for now it's just that guy. So female vocalists don't you have like no man's and land? Yeah, Mary, okay. Wabona Mansandlen ani khalalani navile ngopfu ka xikhaza voice ya yona yi saseke ngopfu ra ku loko ni yingisela leswi mi nga ku swilo swa afrobeat na yi navela ku ni nga kota ku ni tirha na yona voice ya mali lawa yi saseke ngopfu so ni nge swi lavi ngopfu hi sayiti ra xikhaza swa Mansandlen it's out of the picture xikhaza is afrobeat or amapiano so laha ni navela ku tirha na ku kona. So but try it Foot. no, let's push for another 5. So the challenges. Let's speak about we're being realistic now. What are the challenges? The thing about music festival. You can talk about events. I think for now is she's favorism the okay ngawula anobule makutshame na wena ne mara ngawula ku Manyangatsi is one of those guys here who ba judge due to the level of understanding not in out of faith ne most of them judgmental yabona ukustaka music John is just out of favorism because I don't like him I like this one so John therefore I'm doing it so I think I've must blah blah too much in man blah blah and so blah blah and story and then Shuman got the events and I would was unnecessary I think like Ningavula ku Xitsonga artists should be paid because I'm all under the Rika American visa. Loko ku endlela stadium again 80% ya Matsonga lama nga ta matela ma tipfuni ka ti artist ta xikhaza ni nga ba shut down ku tlula Rika because Matsonga ma tele ku vona mina yet I'll be the one who's paid less. No disrespect, na swi like Drake is a bigger artist nkombisa nge kombela va nga la cause mwanta ku meni job into so ni nga vula ku kombisa ya madida na man because that other guy madida that's in position so The latent I think your challenge leyi vona ku yi nga kona mara ni twisisa ku siku rin'wana swi ta va na ku cinca ka ku ti artist ta Xitsonga to tala loko mi landzelerisa vo tala va hundza misaveni va nga ri na nchumu xo xikomba mara hi vanhu lava a va tsakisa ntshungu ya Matsonga I think sweswo swi fanele swi cinca ka ku munhu fane loko a heta 10 years later kumbe a decade later a ri na something xa ku tikomba a ri na something xa ku tikomba so ku fane macheleni ma lunghise ni nge vuli ni ka va hakeli no va hakela mara a swi vi na fair a xikarhi do it for your own people so ni nga vula sweswo ka ku I think ito challenges leti nga ni nga na tona then leswin'wana leswi it's not a big deal so kumele ukubutsa ku hi gig leyi nga yi kuma the highest paying and the lowest paying u nga specify ku hi yini la ku nga vuli hi but I want people to understand leswi swi vulaka la ku vanhu va swi twisisa miehleketo because vanhu va ta imagine swin'wana swo ka swi nga ri kona
na ku why hi va specific, which one was the highest paying and which one was the lowest paying? The lowest paying, okay. Ever since Dal. Ever since that. I tshikile sa swin'wana swa le. Okay, ever since that, the lowest paying is probably okay. Give it the price because no. And right now we're trying to change the industry. So ninge vilwa waku kuva nchicha mandlele ya swilo aswilo kufana nchicha matlhari fane valavula. So ninge point out ni no mara loko no vula sweswi I don't still was talk in a kelemo mo forgive your car loko no vula no ku mali yo karhi ekuma ku mi hakele mi ri 3 mi hambanahambani you think no vula we you see. So I think lexi nga ta xi vula hi lexi ku va loko munhu a rhambe artist aka event ya yena event yi nga vi humelela ku fika la ya pime kona I thought the artist a no ku koloti wena a ni nge ntini ta deliver ntirho mara loko ri ku la mfanele ni deliver ntirho ti audience ta mina a there's nothing as an artist I can do aswona Swi fana xitokolo xa ubayitsi ta ka yi chelu chukela chicken licken u fane hola driver I think get driver lako so delivering. So I think he so swo leswi mina swi vonaka mara ni nga vula ku ni nge vuli ti-price ni nga vula ku no a ku vi na ku cinca kumbe ku antswisa ka swilo a ni vuli ku no chava kumbe ku ta endleka no a ni chavi no vula timhaka ta ku for now we don't need war. We need to sit down and vulavula ku planiwa ku fanele ku endlisiwa ku yini ti-artist ta Xitsonga ti fanele ti vula ku fika kwini because hamona ti-event ti nga ni manyangati ti tala loko wo swi endle nga rhambanga artist ta Matsonga yi ri yitsonga Matsonga mi nga teki okay sure fair va kona va nga ta ta ni mani vula ku loko ku ri ku na event ni invite ti-artist ta Xitsonga just loko Matsonga lama nga ta la 80% to 90% va tise mhaka ta artist ta Xitsonga. So if you don't want to take care of your own like I said man you have to take care of your own leswi vulavula swona ni nga vula sweswo na ku ya vanhu a va support mhaka yo streama ku text ku kombe ku sendela ngoma swirhongo ngopfu ni nga vula sweswo So no before na ku so you space cause ni twe nkarhi ku kha the extra 5 minutes ni nga vulavula siku hinkwaro hi nga tlhe hi endle yin'wana. I think this is a second interview here and second interview the second interview the other one hi endli on Facebook na swi no na yi kuma njhani because Facebook yi fast it's yeah and then the next day so YouTube that's why the second one the day YouTube I believe is best. So before you conclude everything va byela ku bukiwa kwihi njhani, who are the people that you believe ku these people lava hi vo va nga endla mina va mina lava hi vona sweswiwani ni nga proud ku kumbexani va nga proud na vona phela loko no munhu a nga pfuna wena hi xexo loko a ku vona u humelelini sometimes u va proud wa swi kota ku swi vula ku mfana wa kuma khale a endla yini a kota nga swi koti no khoma keyboard or anything like that loko a va kha a nga swi vuli out of jealousy but ku na ku vula xilo ku ni kume madidara hi xo rhangisa ni n'wi xavela xin'we so na 10 loko wo vula ku ni n'wi xavele xin'we xo sungula a wu vuli hi ku n'wi zonda u vule hi mhaka ku you are proud ku ni n'wi dyondzisini kumbexana ni n'wi pfunini so wa swi tiva ku swa xaviwa swi fika la 10. I think So who are the people lava ngo lava, these are the people lava va nga ni pfuna na vo lava nga kona loko va na video leyi va nga ta ni xo va yimele ku vuliwa lava va nga ta va disappointed ku if this guy doesn't mention that ni pfunini ni nga vula lexi ni nga vula lexi munhu wo sungula ni nga ta ku yi pfunile okay ku fike nkarhi mina nga swi voni ku nga ni pfuna hi nchumu because ku fike nkarhi yi family yi lahla mavoko loko swi teke enhlokweni swa ku landzelerisa vuyimbeleri bya mina because na swi twisisa right now not that I'm older na ni kota ku twisisa ku timhaka ta ku langute ku music sweswi ni nga swi vula swa ku ti-artist to tala ti yingisela ti nga ri nchumu ta Xitsonga especially ta Xitsonga so a va nga voni mbuyelo wo karhi ka swona mara mbuyelo wu ta va kona so ni nga vula ku kokwana mina wa xinuna
2017 kokwana xitlhavi va nyike mali yo karhi ni ya xava speaker ni xava keyboard ni xava mic laha ni nga dyondza ku recorda dyondza ku ndlela swilo hinkwaswo ku mixela ti-vocal ku master vocal ta J John ku hava munhu loyi ni nga ta n'wi pointa mina ku loyi a nga endla ku J John Monte because Dali Moshimanga ni vo dubwana moshimanga no like loko ni ku Dali ni katsa na yena Dali ingoma leyi nga tlakuka hi out of on its own because vakova lava hi nga kombe ku pfuniwa hi vona wa swi tiva na FK hi va hi kombela ku pfuniwa a va hi pfunanga ne mara Dali yi tlakuka hi yoxe on its own yi famba yo ku hava munhu loyi nga humesa mali ku kombe ku yi le yi promoting yi tlakuka hi yoxe Dali on its own yi famba yi xavisa so a ku ri swilo leswi ni nga ku swi sasekile ngopfu kumbe ku rhandza ka Xikwembu ku ve ku teka ndzhaku ka timhaka ta ku hava munhu loyi ni nga ta ku na ntlhanu na kolota mina na kolota wena because mi pfune ngopfu wa ni fikelela so ni nga vula ku mintirho ya machayelo ya VK na mayimbelelo ya J John va swi hlanganisiwa ndhawu yin'we swi koti ku ti vulavulela hi swoxe swi ka swi tsakisa ntsumbu mara ntongo ta khesa ku na madithini man'wana so that's how I thought the way you film ku na man'wana ma cina ka TikTok mina man they love you so much mo fana ni ya ma cina ku bonus ani sweswi vula hi success ya J John bonus no probably loko the third or the fourth biggest song ya J John mo ma cina ngona yeah to girls shanyanga ta ambassadors ta mo tela mo vula ku potra yeah yeah big shout out to me mina so how do people catch you na ngwenya I think na yona I believe kuna yolo bola ku hilava go you va boxisa te no pensa ni mite mbalesa ni I look yeah the later stage we're gonna avail ourselves and now we on. So how do people book you? Ayaka Khalanga kumbe ka B because leswa so confusing. No, I think booking information required to you go on the platforms ta na Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Na the picture to corner la ni got the profile the number phone the thing la ito phone la tone kota ku J John. Yeah. So no what's the question ngwayan anistuga ya bola I think this other time ku vena no butse timhaka ta na ku swi clarify la mujana o swi pfuxanya na xasi nyana vena vutise mpo ini se tshame recommend number phone ka mina ku recommend number phone ta J John mina ni byela nhloni by that time ani nga na number ya wena ni kuma number phone ta wena ka hloni ni nyiketa se swi lava for trial or something this other song what happened there I think lexi nga ndleka ku ve na because yes mera mi nga ha ri tirhanga sweswi yeah I think timhaka ta ku ve na up and down too much because season leya mina ni ri busy album ya ndlela mi leyi ni nga tele ni nga yi for personal reasons and I wanna understand he was busy with his album so hi vulavulini ana hemba hi vulavulini vula like okay ku fanele ku tirhiwa mara eso swa ku hi vulavula okay hey Mr. Funny tirha he likes my work I like his work I respect his craft I respect the craft and so a ku ri timhaka ta ku Mr. NC was way too busy and I mean I was way too busy so mi kuma ku nkarhi a wu nga ri in the right position mi kuma ku nkarhi wolowo mina na show xa mina xana ku xindleni at the same time I was busy with my album so mi kuma ku na loko a vo ndzi sendela a ni nga ta kota ku tshama hansi ni focus ka swona because I was focused on the album ya J John so I think lexi xi nga ndleka yo tsonga ku yena Manyangatsi komisa loko se subscribe and wone interviews hi fika la nga swi lava subscribe ko ya pfuka sharp hola Yeah, I'm comment kwa ngumna ngoma tingani tamnika. stylist. Feel. yeah